رفيق شيشي نزل في لكم صباح الخير. فاكي تاكي هادي تخي بون مانيفيك شوكولا كي كنتي تسكن عطيها لا سوربريزي. C'est la surprise. Je ne l'ai jamais acheté. C'est la première fois. Je l'ai acheté à Carrefour. كاين زاد نكتة عرفتي في كارفور. بسم الله. شد الحال ولا على شو؟ عندي كادو. كان بدا البوال كان كادو. Elle est magnifique. La date le 4 2025. Ça, je suis bien d'accord. C'est la première fois qu'il dort. Je crois que ça existait depuis X temps. Même l'année passée, voir qu'elle est là. Elle est belle, les cartes. Attention. Tada. Je te jure. Surprise. Eh ben. قال هذا مشطوح قال هذا الكيك كان كذا مشطوح. زعت ليش العجب. انا بقول فيها يسعى واقيلا الكيك كي جعل هذا الكيك كان كاكي جعل سي بتي كيك ماكو فخوي لي شوكولا ensemble. Ah, ça sent bon. Trop bon. Attends, كامل الساكاكي. شيشي كتديز مع الكاشيطة. C'est quoi à l'intérieur? Voilà, mais ça y est quoi. Ah oui, tu vois du raisin sec, trop bon. Il est trop bon, là, je sais pas. حد عند كارفور.